mu rugamba rukomeye rwo guhatanira igikombe cya Premier League. Ikipe ya Arsenal yongeye kwerekana umukino ukomeye itsinda Burnley igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye Emirates Stadium. Nubwo umukino utari woroshye kandi utari mu bitego byinshi, Intsinzi yabaye ingenzi cyane kuko yasize Arsenal isigaje umukino umwe gusa kugira ngo yegukane igikombe cya shampiyona. Umukino watangiye Arsenal isa n'ifite inyota nyinshi yo gutsinda. Umutoza Mikel Arteta yahisemo kubanza mu kibuga hagati harimo Declan Rice, Yegereje na Martin Odegaard. Ibi byatumye Arsenal itangira igenzura umukino cyane, nubwo aba bakinyi bose bataherukaga gukinana cyane muri uyu mwaka. Bagaragaje ubushake n'ubwitonzi mu guhererekanya umupira. Ku ruhande rw'imbere Leandro Trossard yari afite imbaraga nyinshi cyane, anyura ku ruhande rwa Waka wa Burnley. Trossard yanagize amahirwe akomeye ariko ishoti rye rikubita igiti kizamu riragaruka. Undi mukinnyi wagaragaye cyane ni Bukayo Saka, wagerageje amashoti ndetse anatanga imipira myiza imbere y'izamu. Hari n'igihe Saka yagushijwe mu rubuga rw'amahina ariko VAR yemeza ko nta penalty yabayeho. Abafana benshi ba Arsenal ntibabyumvaga kimwe kuko amashusho yasaga nayerekana ko myugariro wa Burnley atigeze akora ku mupira mbere yo gukubita Saka. Arsenal yakomeje gusatira cyane maze iza kubona igitego ku mupira wari uvuye muri corner. Saka yateye corner nziza maze Kai Havertz atera umutwe atsinda igitego rukumbi cy'umukino. Abafana ba Arsenal bahise basakuza cyane kuko iki gitego cyari gifite agaciro gakomeye muri uru rugamba rwo gushaka igikombe. Mu gice cya mbere Arsenal yari yiganje cyane mu mukino kuko yari ku kigero cya 22%, aho byasaga n'ibigaragara ko ishobora no kubona ibindi bitego. Saka yongeye kugerageza ishoti ryanyuze hafi y'izamu, naho Odegaard abona uburyo bwiza ariko ubwugarizi bwa Burnley buritambika. Icyakora mu gice cya kabiri ibintu byaje guhinduka. Burnley yatangiye gukira neza no gusatira cyane kurusha uko byari bimeze mbere. Arsenal yatangiye gusubira inyuma irindi igitego kimwe yari ifite, aho gushaka icya kabiri. Declan Rice yabaye nk'umucunguzi hagati mu kibuga kubera uburyo yakuyemo imipira myinshi ndetse agahagarika ibitego bya Burnley. Havertz nawe yaje gukora ikosa rikomeye ryashoboraga kumuviramo ikarita itukura. VAR yongeye kureba amashusho ariko umusifuzi ahitamo gukomeza kumuha ikarita y'umuhondo gusa. Abasesenguzi benshi bavuze ko Havertz yagize amahirwe kuko iyo umusifuzi aza kubifata ukundi yari guhita yirukanwa mu kibuga. Mu minota ya nyuma Arteta yakoze impinduka, yinjiza Victor Gyökeres na Miles Lewis ndetse na Piero Hincapié kugira ngo ikipe bashe gukomeza kwihagararaho. Iminota ya nyuma yabaye nk'intambara. Burnley yatangiye gusatira cyane ndetse itunga umupira ku kigero cya 67% kuva ku munota 70 kugeza ku mukino urangiye. Nubwo batabonye uburyo bwinshi bwo gutsinda, abafana ba Arsenal bari bafite ubwoba bwinshi kuko umukino wari ukiri igitego kimwe ku busa gusa. Buri mupira wari wegereye izamu rya Arsenal watumaga abafana bahagarara bafite impungenge. Hari igihe Burnley yabonye corner ndetse na za corner ndende zatewe na Waka, ibintu byatumye benshi bibuka uburyo amakipe amwe yagiye atsinda Arsenal mu minota ya nyuma. Ariko ubwugazi bwa Arsenal bwakomeje guhagarara neza kugeza umusifuzi avuze ko umukino urangiye. Nyuma y'umukino Mikel Arteta yavuze ko ikipe ye yakinye neza cyane mu gice cya mbere, ariko yemera ko Arsenal ikomeje kugira ibibazo cyo kutabyaza umusaruro uburyo ibona imbere y'izamu. Yagize ati twari dukwiye kuba twatsinze ibitego 2 cyangwa 3 mu gice cya mbere, ariko twakoze akazi kacu, twarinze neza kandi tubona amanota 3. Arteta yongeyeho ko ubu hasigaye umukino umwe gusa kandi ko byose bishoboka. Arsenal iramutse itsinze umukino wa nyuma ishobora gutwara igikombe cya Premier League bitewe n'ibizava
mu yindi mikino ya Manchester City. Iyi ntsinzi yongeye kwerekana ko Arsenal y'umwaka ifite umutima wo kurwana kugeza ku munota wa nyuma, nubwo hari imikino itaba yoroshye cyangwa ngo ibe iri mu mupira mwiza cyane. Ikipe ya Arteta yagiye ibona amanota y'ingenzi mu buryo bwose bushoboka. Abafana ba Arsenal ubu bafite icyizere gikomeye cyo kongera kubona igikombe cya Premier League nyuma y'imyaka myinshi bagitegereje. Nubwo hakiri umukino umwe gusa, iyi ntsinzi ya Burnley ishobora kuzibukwa nk'umwe mu mukino y'ingenzi cyane yabafashije kuguma ku rugamba rwo kwigukana igikombe cya shampiyona. Iyi ni Pacific Sport Official, ntibibagirwe gukora subscribe ndetse na share cyangwa se gutange igitekerezo cyawe. Ese urabona Arsenal iratwara igikombe? Nawe urabishimangira? Tubwiye muri comment. Ciao bye, Imana ibarinde.